Nganza kwethu ngithi ngiyazizulazulela nje ezinkundleni zokuxhumana ngiyascrollela ngisithela phekwa le clip noma phekwa le audio abathi ke kusuke ikhuluma ke omunye ongaphansi ke kweqembu leWest leli ke likaMnqobi leli bekuthiwa ke beliphethe uMnqobi lomlisa ke uchazayo ke kule video ozomuzwa njengamanje uthi cha laba ababulala uMnqobi basenze okuncane kukhulu okuzayo ngoba ke ikhona inyoka noma kukhona ongaphezulu ophethe ke ngisho uMnqobi endeke lo muntu udinwe kakhulu ukhuluma ke nezindaba zomhlabelo kuningi kakhulu kodwa ngicela ukuthi ke ngingakhulumi kakhulu mina uyizwele wena iaudio bese ungenzela isiqiniseko sokuthi ke uyalike uyashare uyakhomenta uphinde futhi subscribe khona sodibana na kwivideo landelayo ngiyabonga ekuthiwa bayadinga abazokuthola original langizo kawo so lona bangabe uthi kusakhona abanye mhlawumbe aba-original usho ukuthini ngoba phela sazi ukuthi lo kade umholo wazo igebengu ze-West ubulewe hayi umdlalo lento ngoba ngitshela ukuthi kusanokudalela khaya uchaze kunonhloko la umphathi wayo lento kube khona ugeneral kube khona inkosana la kube khona olasborn la kube khona ama-princess la lento ifana nekuthi umndeni yabo sebukhosini la kahle kahle mina ngishaya ingane yenyoka inyoka ikwatile la ekhona Ramson ngikhuluma ngokuthi lo muntu kube kuthiwa ungaphandle ngithi umholi ungabe kuyazamazama umuntu kwazi ngoba tishona ugeneral uzula into eyenziwe wezivile atanzwanga kunabantu ababemhlabelo ade kumele bemhlabelo kuthiwa mebesho bathi lento le mebeshona umuntu kanjwaziwa kunabantu vele ekumele bemhlabelo like i-sacrifice umthole so manje yenzeka kanjani yenzeka ejele Westville ngizaka ngithi mangabe kuzoba nomhlabelo lento yenzeka kuphi ejele Westville because ngizwa ngathi ukhuluma ngeWestville ya yenzeka Westville angithi abantu laba kuthiwa kunabantu abamagunya la labantu abamagunya yilabantu akumele abaphathe lezi zinto lezi abaphathe lamaqembu la meke nathinta umuntu oyigunya kumele yenze umhlabelo khona eWestville noma ngibazi kwamanye amajele ukuthi kuyenzeka kodwa nje what generally inqwabi inganezi abantu ehanjele eyifile it's kakhulu lento kha ngitshela ukuthi manje uyabona ngizohlebela nje kumnani uyabona lapha kaWest waphapha wakhuluma ngomuntu ku Facebook kwama-comment uyalandelelwa ekulandeleleni uyatholakala ukuthi yazi laphana bayasinqumela ukuthi wena uthe West ijwayela amasimba noma uthe West njani uyakufela ukukhuluma izinto ongazazi ku Facebook so manje mangabe uthi uyakufela ukukhuluma into ongayazi mhlambe alese mhlambe njengami nje postela umuntu okwimedia mhlambe ngiposta nje ukuthi sekudutshula ubani mhlambe okade kuyilunga lele West nami ngiyakufela ukuposta mhlambe into efana naleyo o mhlambe bayakhetha ukuthi around mhlambe eThekwini o mhlambe eNandi ngicabanga ukuthi iWest igcwele umhlaba wonke akukho la ingekho khona Mashi uyithola eNandi uzoyithola kwezinye indawo uzoyithola angithi manje ngethani bebaleka lapha bebaleka kubekela amaphoyisa bahamba namathuluzi besifika ukuthi umuntu uzwampethe ngokuyabhala manje eBloemfontein nazi ibhami intathu hamba nazo lezi ibhami intathu kumele izale ezinye ibhami wena siyaqala sithi wena ukuya yaphandle ngosmele wena kumele ube lapha inkosi lapha wena umelo general ayikho indawo la ingekho khona lanto ingane zonke angikhulumi ukuthi abantu abadala bakhona laphana bakhona abantu abenza lanto yaqala laphana kuhlaba kanje phansi kungena amaphoyisa kanje itshele iphoyisa lithi usibanibani la ukhuluma ngani kwenzile icala ibhalile statement endaweni ukuthi kanje bazokuthola uyabona mina kama songathela khona nje waposta ngawo ugeneral udala ngazo ngakukhulunywa ngawo yabo wena nje mabethi uyatholakala inyama yomsebenzi bayakwazi bayalandela labantu ku-Facebook bayawuhlalela
banamaphones bonke laba bantu ungabona bethula bengakhomenti bayasho ukuthi 1 siyaginqa la 2 siyaginqa la 3 siyaginqa la kuyabalwa kunabantu vele abangasekho kwimanje sikhuluma athi bekhuluma ku Facebook and lento le ishaya khona ishangothi naqhawe izokuhlebela futhi okunye lapha kunamantombazane athonywe khona lapha yes uthola ukuthi nje kuzofika intombazane nje ishaye nje usheqe inkinga yakho ushele wena lengane le izothunyelwa ukuthi awuyemfunda umqondo lwayo kunento ekuthiwa iphazili okuxoxela abanye abayaziyo iqhamuka khona lapha ekhaya kuthiwa iphazili umqondo kahle kusuke kuthiwa lapha kugoqa abantu bakababa lapha uyabo enombolweni nezesho into ekuthiwa iphazili lapha abancane ukuthumelela ngamantombazane ibone intombi yakhe ikuthanda into khenshaba after kuthi nje uzonika isikhathi esingangenyanga kuthiwa samshaya lesizwe senginaku nento ukuthi nasekhadini lakho nemali ukuthi ngephi efike nayo intombi yakho engqongqoze uthi uyavula baby sonke kahlala phansi kamnandi uvula yonke into ukhipha ibhamu bese kube kushaya yabona futhi nebebona ukuthi into yakho izolandeleka bayitshala intombane ethi wahambe yolala nawe isikhathi sokuthi sofika befike kushaya intombane ikhona endlini leyo manje ngifuna ukuthola la leyo ukuthi kuba amaphoyisa abantu bomthetho abakwazi ukuthi besho abantu bakwazi ukuhambela ngeemoto zamaphoyisa ibhaliwe ama-branches akhona laba bantu bakwazi ukubulala behamba namaphoyisa kanje eduzane kube ngathi wena ubulwa laba bantu bakwazi ekhaya laba bafana banzima kakhulu abana bafana ngisho labana bafana inostawu banamasalente kuba nje labana bafana bakwazi ukulokhunjana ukukhulumela nemeya bekutshela ukuthi hayi into kanje kuthi sabe emeya sethekwini kanje sinemali engaka sifuna ukuthola into yokuthi nokuthi labana bafana imali banayo labana bafana basemadragini ubafitha emadragini ubafitha abanye emakhombini yabo labana bafana khawe singakhuluma nje okuningi ngabo kodwa wona ungabothi nje uyovulela labana abantu icala awukwenze research ungibuza ukuthi abantu aseke babopha labana abantu baphelelaphi ungibuza ukuthi abantu aseke balwa nalaba abantu ngamaphoyisa baphelelaphi abanye baboshiwe waphiwa amacala labana abantu bayakwazi ukuthi lo wabonayo sesechimene amaphoyisa leso yenzo isitozi lo so dosimshaya sifake ibhami namacala la semaphoyisa efika aba forensics besica la bayabonisa wena ngathadulwa ayi wena urongi la ayi abosho dabulo namaphoyisa kanti shawe bona cha labana abantu bayakwazi ukusebenzisela intombazane uzange uvise statement emaphoyiseni ubhale phela ayisinobhala ushaya number yakho ocingo zonke kuzozola ukufonela wena amaphoyisa futhi ukuplendawo uchaza usendaweni yokuthi swayisho ukuhamba ntambama bekweqisela insuku kanti ntambama sekuzofika labantu siyahamba emhlabeni usazolinda amaphoyisa abantu abafana khawe banzima kakhulu ngoba lo mfowethu wawasho lo mfo kulakhi iphwathena labana lento eniyenzile ayikho uyabo usho ukuthi laba bantu kahle ngoba ngithi mina laba bantu bawusurroundile umhlaba angithi umuzi ohamba lapha nasesitheni manje nangumkhwanazi ngoba bafunda umkhwanazi bafunda umkhwanazi bayabaleka asente babaleka bayongandla abanye bayendawo nje eqhelile nje kude la neDurban kusho ukuthi bayaziwa ngithi labantu lapha asitheni lapha kune-team of 10 ehluphayaziwayo iyona ezobaleka mase kushiwo iy'ngane lezinye ibhame ey'ncane lezi le-10 lethi ukuthi umuntu eyedwa phasa 3 akithi manje asibaleki ngendlela endaweni efanayo sibaleka ngendlela ey'ngafani la wena uma ufika lapho wena kumele wena uyaphoqeleka ukuthi izibhamu unazo kumele ezale ezinye iy'bhamu wena uma ufika le wena kumele ukhanda amasosha wena sikwazi ukuphamisa igama ubone iwest igcwele umhlaba wonke kanje ngayo leyo nto leyo labana abantu labana bake bala la isiqembu ekuthiwa i-east namhlanje kuphi iphelele i-east ithule kuthethu yibo manje abopharetha yonke indawo ngikhuluma ukuthi usuke enanda phezulu uziyovala kamashi west khona kontuzuma komeyivili ko-Potchefstroom iwest uzefitri khona shuthi ithekulonke nje ivalele ithekulonke nje ngikhulume nje ngethekulonke nabanye abaphumile nje eThekwini nawe umlazi khona uzoyifika
ngoba ngisho labana abafana hayi banzima kakhulu abana abafana kahle imosi yabo banamatalent ngoba labantu laba inqondo yabo yayibona ukuthi ijule kanjani and labana abafana-ke into bayenza bayasala nje kodwa bebodwa bathembani bebodwa nje abathembani bayazi ukuthi sibani bani ngoba ngisho ngikhuluma la ngokuthi nakawe angingakhulumi ngabanye abantu ngayizama leyo yacisha ngivele isapha emgodini ube kuthiwa ezakithi azingisevanga noNkulunkulu ngaba ngikho namhlanje abazali bayazibuza ukuthi ingane nje ayibulawelele ingane yini eyenzile akwaziyo. So ake sikhulume ngawe ukulo mhlawumbe ukuyona le group leyo West ukuthi uhambo lwakho belikade lukanjani mhlawumbe kwakwenzakalani uchaze nje ngokwakho mhlawumbe uyikhulumele ngokwakho ukuthi kwakade kwenzakalani uze ufike esigabeni sokuthi uzocishe ubulawa amaphoyisa. Kawe la sithi into eyayenzeka la bekunomfowethu la umfowethu ufile naye beliyona le genge le ubulawe yiyo futhi hayi futhi mina ngokuthi nami phela angithi ngokuthandile leto phela mina ngikhule vele ngumfanama imoto e-West inanzoma siphila kahle makubuze right kwafa umfowethu mekufa umfowethu kwathiwa mina kumele ngihambe enyasebenza mfowethu ngihambe ngihlale nalabafethu ngihlale nabo hayi labafethu naba labafethu manje nabangenza ibhari mina sengiyathunywa ngustori ogijima phela mina ngazifona sekhaya la ngobathi nesitalo kumele nami ngiqhokele nami ngithumele nami ngihlale nabo nje ubhuti abadala ngihlale nabo into eyinkinga ade bengincisha mina lento amathuluzi bengincisha ukuthi mhlawumbe ngizothi mina yazi bafowethu kunama-security ade ngiwabona endaweni yokuthi abona kunama-security lawa akade amanzi futhi ngizositshayela ama-security endaweni yokuthi nazi ibhamu ilahlile bekufika sebuthuthi izothatha amadoda phela nangingene okwami kuthiwa ndoda qhubeka zama ndoda sitshele ukuthi ubani onebhamu eziwuthukuzi esokwazi ukunikeza sisodwa hayi ngayibona lento ukuthi hayi lento lesho ukuthi mina ayingidaleliwe bengihamba nabo labafowethu laphe uthole ukuthi kuyogama hayi mina kodwa mina engidlulile ngoba mina ngikhule nabazali abasondayo yonke le nto ngizohamba nabo ukuthi bayogama befika nje kwaqhuma isibhamu nje ngiyathuka bengathomeka labafowethu abasebenza into yokuthi sebebalekile bangishiye ngaphakathi endlini semele ngibalekeke manje nami-ke manje ukuze nami ngizosinda ngeke ngize ngigaxelela amacala endawazi amaphoyisa amaphoyisa khawume bedayisa ihunga dayisela bona labafowethu ekudayiseni kwami ihunga njalo sengibashelwa amaphoyisa njalo sengingani namaphoyisa la maphoyisa mengibamba ngoba ngisho abantu abafana bakwazi ukwenza i-setup engibamba ayazi ukuthi nginogwayi omngakanani mengibamba angisendaweni eyisiganga eyihlathi emnyama kwathiwa ndoda siyazi ukuthi uphethe ugwayi ka-8,000 acela esinye imali yokuthi nezinto ezokuthi athi namafowethu kuthiwa angikuthole lafana bayangitreyina bafuna ukubona ukuthi ngiyigwala kangakanani ngoba sebengithumelele ngamaphoyisa ngihangise nje egangeni ngilibambe khambe libamba lisizi ishawe ngifake iy'nhlamvu emlomeni kuthiwa ngiyigwinye ngikhuluma amaphoyisa angikhuluma ukuthi ngishawe ibona laba ngishawa abangani babo bathunywe yibona bathunywe yibona yabo lapho labo phela bona ogeneral baloke bangifonele bayazi ukuthi angithi ile first le ufuna ungibona ukuthi yinsizwa kangakanani baloke bangifonele amaphoyisa awukhulumi nabaphansi babo ngikhulume nabo mina ngiyasengibanjiwe labantu bafuna ugwayo angibatshelane ngabantu ukuthi nogwayo enginayo la 1.5 hayi fana banike wonke ugwayo athi mina lutho isho umkhizi athi hayi lutho athi ngilugebo baba ngoba sebethe ikhulu angikunikeza imali ngo-3000 la ngizathola unika u4 ngoba phela ugwayo enginawo mina waleyo mali ukuze ngizokwazi nale enye ukuyihambisa lapha phela ngifuna ukuthi uhambisa ukuthi imali namakanthini ngiyakhokhisa izinto ngibuke ngihambise futhi imali encane ishodayo ejabule general sempana uhlaniphile mpana yazi kule test akekho umuntu owayephasa wona le test ngiyiphasile mpana ngibuyisele imali kwathi neminye imini hayi ngizihlalele nje futhi ngiyasidayisela kanje lamaphoyisa efike mese ugwayo ukho kumina
engishaya ayingikoloze kunayo madoda ayikho phela ngishaya intengo angisadayisi nasengayeka lento ehambe lemaphoyisa engicebezela ufanele siyakoloza asafuna ukuthi imali engitshe general ndoda ngekhona kumele ube nemali yamaphoyisa ube nemali yakhe kube khona umuntu ufethu esidayisa naye ozakwenza ilangabona khona use impilo manje qala ubanzi ngithe mina ngingadayisi nalesu kokhona nje into ethi angadayisi kwafika abantu eposini bangifuna bangangithola bathi beqeda kumina bafuna umuntu ufethu bamthola bafika bambulala sengize kuseni tshona ngabantu ade bekufuna ade bo3 kanje bambulele mina kwenzakala isipho ngamthwayo phela nabakutholanga kithi mina phela manje angizimali la into sesempini yewunga la sesikhuluma ngempilo manje umuntu sesempini yewunga angithi umuntu lo ngimfice mina ewuchwepheshe lo sebembulele manje sekuyimina phela intana manje encane ehlaniphile ngomqondo umbulale mfowethu lo kuphele nje na ecatha ukuthi indleke nathi manje sibengaqhelayo lento ubuyisela ugwaye emuva ngibosha hawu ase ngiboshelani ke manje mina hayi nakho sengiphiwa amacala okay kuthiwa laphana phela angibhintshwana ekumele ngiwamelela amacala-ke lawo sengifuna iy'bhamu ayibhamu angizazi ngiyathele nje isikhathi ngango-2 years nje kugcine kuphoqa kuthiwa angikhokhe imali ukuze icala lami liphele. Alright, ba ubosha uthi u-attenda mhlawumbe isikhathi ngango-2 years ungaphakathi noma ungaphandle? Ngingaphandle phawu. Okay. Ngilokho ngiyasayina nje. Uphoqa ukuthi kumele kube khona phela imali ezihambayo zakulaabantu laba nalabana. Angithi kufunakala laba bantu labana engakwazi nokubakhipha. Engibaphikayo ukuthi bakubo. Imina phela engibazi ukubahlala. Ayikuphoqa ukuthi la macala lawa ngiyawathatha wonke ngiyawathatha. Ucace ukuthi la macala ake ngiyawawina. Ekwawineni kwami-ke la macala futhi abafowethu laba bengazwani nabanye abafowethu yabo. Mina lezinto mina ngizazi ukuthi i-West East ayikanjani kahle sihamba ngeenyawo yonke le ndawo thina. Sengihamba ngeenyawo ngelinye ilanga sengibona ngabafowethu bangihupha ngey'bhamu. Sengenzeni madoda singabuza efonini bafuthi indaba ethi ngifuna ukungibulala kuthiwa ungakezwa yini ukuthi ezangakini ngini la ngasekhaya. Hawu madoda manje sekukanjalo sisakwazi namanje ukuyema malls yothenga manje ngiswa ezakini ngini nasekhaya. Waphoqa unhloko-ke wasethumela unhloko wathi unhloko ngikhuluma ngomphathi wayo le nto ngikhuluma ugeneral ngizwe kahle. Kwathi kuthiwa madoda akekho umuntu ongathi uhuba labafana. Ngathi mina ngiyavolontiya ukubahuba labafana labo. Futhi nje ubona ukuthi umuntu usephila impilo engekho azi kubuhlungu kanjani ukuhlala ebridgini uzolinda abantu singeyibhamu uhlala isikhathi esingango-3 hours 4 hours awudlile. Umele phela imali uyithathele emgaqweni ebantwini. Umuntu nje umbone ephethe ifoni nemali uyamphupha ayesho nophethe ithuluzi la kumele kusetshenzwe la ndoda. Lapho ntambama wonke la mafoni waqoqile ayakuyena ugeneral nesibhamu sibuyele emuva. Ufana ukuthi uyasebenza kuthi uthi uzothola imali engango-200 kunabafowethu ababenza lento bona bebamba inkunzi babehlezi bebulala. Mina khawe sekulo ngathi into anginaso isidumbu somuntu ezandleni zami kwawungihlula mina ukubulala sangikhetha ukushaya phezulu ukonyisha umuntu ngoba ngibalekela ukuthi lento le masithi uyenza umfana wasekhaya ngiyophatheka kanjani. Kuningi khawe esingesikhuluma ngabo labafowethu banzima kakhulu abafowethu bakwazi ukuthumela abantu ozitshela ukuthi bengakwazi ukukhuluma nabo. Sicinge lo nalo like ngenze sibone nje Facebook ngoba baningi abantu since betrenda nje be-West Gang baningi abantu abakhuluma ngabo. Osho ukuthi mhlawumbe abanye abakhulumi ngabi but nje bayaphawula ngabo. Futhi wonke umuntu ophawula ngawo mhlawumbe usemathubeni ukuthi mhlawumbe ngabulawo mhlawumbe ayacheka ukuthi hayi lokhu mhlawumbe akukho wet ngaleyo ndlela sikisidingo sokuthi bengamcinga lowo muntu nje bacinga kwasana. Yabona manje laba abasele abanandaba ukuthi uthini kangakanani uzokhuluma ngomphathi. Sizakhuluma ngezinto eziwusimple laba abantu bazowazi ukuthi okay kuthi lapha ekhaya uzohlala lapha nomuntu akho nje ngimbonile umsizi usehlala endaweni enjenge-Chester Bay kuthi ake ne-Chester Bay endaweni ukuthi usagcwala ngango-Friday usijwayela vele sesishaya ngayo
Befike nje qaqaqa. Abona futhi befuna awufika la nje neemoto ezinhle. Ongeke nawo ubone ukuthi ungaphuma lezi ingane zona. Ufuna umuntu ngempela ephezulu. Yabona bekudinga kuthola ukuthi umuntu nje vele unjengetathe journalist zonke lezi zinto. Yeah. Awushaywe ushayela abadala. Awushaya nje kancane phili. Shabe nje kuswenkiwe. Ucabanga ukuthi nawo abantu abakuthandayo bese kufaka inhlamvu. Manje ukuthi laba abancane laba abathuka uGeneral banontanga yabo ababekele bona. Soyazi kwayele lo ayilo akakwazi nokulwa lo anamandla lo uzoshaya uJuna lo uzoshaya uSibandana. Abathethi-ke labana abantu omncane ngisho abona mina ngangizongibeke isinganyamkretani ngisho uGeneral. uGeneral yena ngizamazi kancane yena lo muntu lana umuntu ophilayo nabantu weqiniso. Inkinga liqhamuka kule nkenzi yakhe nasentombini zakhe. Lo muntu lana kwabesha ukuthi umphakazi bayothena ugadile wonke kubamba inkunzi kaGeneral. Hayi ngakudela umuntu ngeke ungabona inkunzi manje yabona kuphela hayi umuntu wangaphandle. Osobona bagadile. Bagadile kodwa mele nganamali uyimali yabo nabagadile bazoyithatha. Ngeke phela ukuthi begade mala ungayifaki imali. Mele ukhokhe la akudlalwa la. Hayi kunzima. So manje umkhwanazi uyaqhubeka nokulwa noma nje namanye amaphoyisa ayaqhubeka nokulwa nabo. Mhlawumbe wena ngokwakho nje ubona ukuthi isiphetho siyini ngokwakho. Laba abantwana laba balethu umkhwanazi laba abantwana ngibona ngathi impunzi kakhulu. Inkinga laba abantwana laba abantwana kuyizinto zakhe ezimele izifo. Kumele ngabazisa abantu sikuhlala ke. Engazazisi kwayena ukuthi ukephi. Ngoba labana yes yabafana lawo. Hey abanamandla bo. Ngiyabavuma mina abanamandla. Kodwa umkhwanazi nathi bomkhwanazi nathi na engabazisi ngabona uzosije uzibazela weekend nje bathola. Ibona hlaba bazobetholeka qala. Okuyenzeka mhlawumbe begcina sebethola wena kuqala. Angithi phela bona baqhemela amaphoyisa. Asithi manje bomkhwanazi nangu uthwa usestation esendaweni ukuthi uyakhumbula bomkhwanazi ngesikhathi ezenanda phezulu. Ngathi ngiyakhumbula ngaso sikhathi. Esa iwathi efika lo baba bashwaqa yonke indawo. Bonke bafonela wathi umkhwanazi endaweni ukuthi bonke babehambile onke kubathole endaweni. Bamsaba nabo bamsaba ingane lezani. Njamsaba abomkhwanazi uright ngempela ngoba manje isifiso sami ngifisa ngathi abantu abasondelene nabomkhwanazi abaseduzane naye abaqhubekela emsenga yonke nje. Lo baba lwana uyazama ukuvikela isizwe. Yeah. Mina nje isifiso sami nje nje labantu abaseduzane nabomkhwanazi abayibambe iqhinga bengahlanyiswe imali. Ngoba egcineni laba lwana uyawenza umsebenzi onamandla. Jamcela kahle laqhawe la kunabazali la ababhedayo la abangawakhuluma amaqiniso. Labazali laba bayazi ingane zabo ziyabulala. And bayajabula ukuthi ingane zabo bayazi ukuthi ayisebenzi kodwa ingane zabo ihlezi ingene no plastic nezinto. Lo plastic abafuthwa abantu. Lapha ka eqhawe uyayifeli Android. Ngakhuluma nge-iPhone. Android uyayifela nje. Bathanda ukubulala kakhulu abanye abafana. Laba abancane kakhulu. Lawancane kakhulu abathanda ukubulala. Ayithi manje sebedla into ethi uyitashi. Basifana kakhulu-ke manje. Basifana kakhulu-ke manje. Wagoloza nefoni wahambile emhlabeni. Noma kuthiwa no-R100 kumele bewufuna banike or 100 wabo. Ungabalisi. Ungathi ukuthi ngizonibamba bazojiya bekushaya. Bayeke behambe. Yabona nje isifiso sami sokuthi nje umuzi obajela abanye abafana inkunzi banike izinto kubavalo masithula phansi. Yeah. Ungabalungu. Uqhubeka ngempela. Bazokusakaza nempela.
Ngifuna ukuthola la le ukuthi okay wena ukuyo le genge le kushaya isikhathi usuyaphuma njengoba usungasekho kuyona. Ngifuna ukuthola ukuthi wena uphume kanjani kule genge because ngathi bese ngakayikhulumi leyo ukuthi wena uphume kanjani kule genge. Into wena khaya engenza ukuthi ngiphume mina abazali bami sabengidutshula mina alokunjani kwafika abazali isibhedlela abafowethu abakazi befike Udutshula kanjani? Ngiyasithola leyo ukuthi uzodutshule njengoba kade wenzeni kusiphi isigaba lesinoma mhlawumbe ufuna ukunaba ngaleso sokudutshula. Leso sokudutshula sengasho ukuthi nje bona babese nje impimpi mina kanjani izona zinto mina engazifela lezo. So babe wena wawudutshulwa yiyona le genge noma udutshulwa amaphoyisa? Ngidutshulwe yona le genge. Okay. Ibambu zamaphoyisa. Yo. Angisho ukuthi mengisho abantu abafana ayikho into labantu abafana bakwazi ukungenela e-police station lesamu bekwazi ukuphumela naso uzobenzani unganama license akudlalwa lapho akusanakala ngempela lapho bathi makhulu abantu into engenza ukuthi ngiphume mina kule genge ngizoqala ukushintsha impilo kuthi abazali bami bakhala abazali bami phambi kwami uyabona mina ngikhuliswa abazali vela abakhonzayo yonke lento kwamina bengikhonza kwamele nami ngingene kule genge ngicokuthiwa ngumfana kamama ngiyitheka mina mina ngihlala la endaweni yokuthi kumele mina ngicacise ukuthi abangakithi labafana angisithime bona bayidutshulwa abazali bafike bakhala basho baba ukuthi ubonga uNkulunkulu ukuthi ngisindile baba unezinto asifisayo namase ngibona sengilele kanje ngayibona ukuthi ukhalisa abazali basifika ningane yami esibhedlela incane bese ningane ngesibhedlela angithi angikwazi ukwenza lutho ingane yami ikhali la akukho khona into engishabayo ngikwazi ukubakhulumisa labantu ngithule ngikwazi ukubabona kuphela esho bakuthi doda ngiyacela mfowethu le ndlela lekhethayo iyabheda sibonga uNkulunkulu ukuthi nje ugcinile kuze engabona abazali bakhala abazali bamakhala ukuthi no ngekwazi ukuthi mina ngizomele ngifele izinto engekho enganamali for ukuthi ngifuna ukusasha nokudumela into engekho ingane yami ngizolahleka mina ingane isali kwathi amaphoyisa esibhedlela ngikhuluma amaphoyisa ayizongiqedelele amaphoyisa afika vele ngalisuku kumele ngithishe ngiqede azongibuza nje imibuzo ukuthi ngalisuku enzakalile ukuthi ubani ubulala ubani bakuzolifaka ngadutshula endaweni yokuthi ayangivictimize amaphoyisa ayangikhoba afuna ngikhulume ngithi mina usibani bani ababulala ubani ngalosuku isikhathi ngize ngifa ngabona bedubula ubani mina ubangirekoda lapho bafuna lapho kungimpimpa kulabantu kanti mina angibazi futhi ngeke abengimemeza inesi naba labantu bangisabisa la angikho right enza amaphoyisa wathi ngiyashaya ekhaya azobuye ebuye nentambama so ngifanele baba xophuthumele esibhedlela baba etshele labantu odokotela ngamaphoyisa la afike angisabisa athi ningakhuluma nje izinto ekanje la ngizofa wacela ubaba lakodokotela uzocela bengithishe phasi ngoba ngimphethula ngepayipi bengithishe baba wakwazi ukungithuthumisa ungibalekise leso sibhedlela manje wabona ukugcinini ngiyogcina ngifela into engekho ngoba ngikhuluma ngamaphoyisa mina ngikhuluma ngamaphoyisa alisho overboy kuphela ngikhuluma nabasishi afika kwena bezokufunda ngiqonda ukuthiwa usibani ubulawoba hayi phela nizokhuluma kudala September ngiyabuka kusibani lesibani barecord amsendele ukuthi le video le fanango lo uyasho ubona ukubuyela umuntu ukuthi nalo usho ukuthi nina alithi manje uba berecord basidela ugeneral imsendela uyazi wathi lo endaweni yokuthi angithi nefile yakho ubhalile address yonke lelo base abakushaya amaphoyisa ke la aseThekwini ke lawo awajali lawo uyafanya impela nje umuntu othema amaphoyisa ingakho nabaphethe abaningi bekhetha ukufela nezinye izinto ngaphakathi ngenxa yokuthi amaphoyisa lawa esithi sinasithemba wona yiko kusidayisi la ulapho kumele ngibuye esibhedlela ngibuya phela mina ngikhulekile ngijethi abafowethu la baye ayingihambe nje ngingene khona kulo mhlaba ngingene umhlaba
ngibona imoto lokho ziyabhuza lapho ekube khona umuntu ongitshela ukuthi welula le usho wena ngeke wabonakala la uyashaya ne fangashaka ngaphuta ngizumchamanje la ngizobhala ngishone ngaliwe ngitshela ukuthi ngicela ungene endlini ufuna mphumele ngemuva base uyabhaleka ngoba usiza kanjani uphumele ngemuva ngempela bese yablo moya kule ndlela umbala wepasi angibadubula ngikho angiphela basaba ukuthi mina ngoba ngifile ngizokhuluma izinto futhi eziningi uhlaphe ngama izinto ngibabopisi yeah yona ke lento abesa bona awula abantu abanzima kakhulu no cha nje bona bekho nzima uthi nje bona hayi bona nje ekubulala abathanda kodwa bengakubulela umzali wakho bekusendele i-tape yakhe hayi bazenzile izinto kakhulu ngikhuluma ukuthi nona abafana masithenga aba-estimate ukuthi bangaki ngikholela basika lawo 250 ngikhuluma imali iqiniso 250 mhlawumbe abafana nje oqondile masukwehla amantombazane mhlawumbe awu-30 noma mangaki amantombazane akhona nawo angizwa namantombazane akhona nawo hayi wakhona amantombazane ayabulala wahlali hayi bo lalela abamenda abantu abathi labana bebebona ukuthi kuzonakela into eziningi endlini uzolima intombazane isibamthombo eshazambane isintombazane ukhumula ubenqunu wena la isintombazane sisibam ikusakazi ayithi manje basho ukuthi kanjani wena akaze ngene bafase ngentombazane soba siyascreama-ke lapho abulala la wayidubula yini uyona kubumele